Foreign atowar kasilam apan longli ki ponji sektor troxia longta longli alam ki klang thu Phuluni KCS pen MLA Dorsing rong hanga phan karpok thapaputhak pherang ke amai ki pha Dongka mukam gal hostel along rihing ami kavedera jok kacharli aso maratum loka charli lapen kedoke thaga pan kisungna Kardom RB Prime tamalong penili thare sarnong klar hanse non bertang ton pen arjikta La region block ACR sector proxy along four lane tower kasilam jiapan longle ke pekdun thon sing ingleng arong longle avipina tumsi amen ke klang dun hamaputhak longle ham phuvek pen aning ki pungalam chepaklang pon Difu revenue circle ke parlo La region block AC thon sing ingleng arong bidesing killing along le tak number pharu sirapli lapen tak number pharu sira narkep along le Rinuka terang piako bigasa terang pi amen joy pen patta along amen thapi te pusi manja havar angkang jolep terona rong hamekar bidesing killing lapen ator lili terang piatum Rinuka terang pi aphan akoi ki pipen karbok ponalam the pherang ke angnu nang pachini dun lapen labang so along le chongsi chilong le det veklo pulote lam hoimate FIR sita pidam nang pokpo puta bidesing killing lapen ator lili terang pi atum puthot ningje pontu athi longle hem phuvek bidesing killing amina ari dakmate signature GP dunong le pin lapen asamis ke tok thek thek pin le koson si asamis ridakmate signature longle apata long asamis pen bidesing killing amen ridak ke tok ang kidok long pop lo puta lam ther ju pon padu bidesing killing lapen alang lichor atum pen kaning je lam the arju pon sina La 104 pen 108 ada ka bang ni tum pota chebonai bang di ke nang bonai pidar masi ni tum bangke non bangke pota chebonai puda ma pong pong sa me hodak chelang sita bilong sedang nam lo bangke ni tum ma nili he masora su hikuri ang do kok lo masi ni tum ke long de del sa mini tum han ke ni ye long le po la bang ni tum ke chelong vek nang tim kar beng long CM sar sa mini phanang lang ko nang Teola suhi kemari bagaimana tu people suhi kemari Suhita yang Asamis itu George lata bang duplicasi suhi kuri delo Asamis pen ke niliam sor Asamis sekte mate hodak selang long hodak suhi kuri ang Asamis akhor ke misu kali mitum selang lo dake pota bunai lo pajal he mat bang duplicate ulai delo bang ke hodak bang paisa tongkulai chini ni bang chini de del he mane jor elo piasi hoda ke klang elo hedi jor elo pasang si klang le ada ke si kuri delo mati masin tu jorong le mati aku Asamis ta ni tum cedam bom long le ta celang dam bom he dak ta mi korpo tum do ni ni pido ni tum bang ke dak manja do bang julo school somar school bachali masih bang ju yale pu cedam bom lo mat khiti bang mate ke kenang busol lo ina julo mo masih claim le delo he masih pu celang am ceda jalo long kerong oh cidun lo la si ni tum ayat pen stami sartum sitami tim kar beng long sartum stami ni tum nang rawek nang lang wek ni tum ke sung sitami nang tum han chuning ri lo komat thot mani rinu terang pi pen nuken tongbi lang tum si je thap delo long bang ke 104 pen 108 long le pen Suhita mari long le bang nili bangke Asamis te English si la su Suhita chukuri ri non ka Asamis ta khota ke mi so kali hata ki thekam nong lok lu elo joda lu ta nili ke joda jolong le suhi mari dong le Suhita mari long le nang ha ke si mari dum thek la lo so lengrian ala atowar de chino rian pen su pet po la lengrian ke dam he la dak lo dak pen ta mari lo la forest dia long le pen long le Phuluni KCS ahin pen kedam tang KCS a hemalong le along alam ki pen MLA phan karbok aputhak pini dengki mo pamalong Phuluni KCS aro ame phu pronasor prong phar pen pherang kia mai along lam tar ki pipon KCS along le dengki mo pamlong krong priya towar ke hatpon lapen KCS a hemalong le along MLA Dorsing rong hang amen GPN pentangka kivuk puke ahokali Laki nilitum KCS lapen MLA ang bong cethan cibuk pentangka
ke palong dap ji aphan si MLA amen ki bichot MLA jongjung ke cho phan kali laso tangka nilitum aphan nang pisi KCS along kenang sora hormu jiri pon ilo pusi puluni aro KCS amai pu pronasor rong par pen lamklar pipon lapen KCS ahem along le do puke ahok kali athe sentara hi khialong ke KCS ahem api lapen alang litum along longlia pata tabe lasi lasona hok hipen MLA torsing rong hanga phan karbok thapke chokche jongsi lason ahok he alam pachithang bom pulote nilitum lam hoi sitame pinang kok pusi pherang ke amai ke phalong ningje selada bangke hak komen tune pen sita KSA tum longli allotment ave jongsi chiningang tum chini pa mekaji pulotang ke yar office dam ignot nada bangke tum kisias puluni kisias jon chingwai si cultural complex pusini tum longli long bangga men bilo natan forwe long joki pen tangka palong ji phanchi tum chingwai sar pen si itu makke hai MLA dorsing no hamen thapen si tum compensation na paisa enlo pen bangso paisa ban bangkeni tum puluni kisias jon long kenang sot amokha sound system pen jenglok table chair pen penan kita ngamu cenam ponlong lo la selada bangke la KSA tum han li tum ning duk abang la helo ala tum chin ni kami mi pen karbok pon na pen bangke ni tum ladak non ke tu bom puluni kisias jon tum han lam phesi ka chingwai ka ve pin pen la boso namu wangwe akoi kipi pon karbok pon nongno pipon bangani tum ning duk piglok sidang so puthak jongsi alang tum thot aku nongno kipi karbok pon duk lotang teng nitum arona teng pen kang sa gelong ji phan court tamin tum FIR kipi janong kok ji phan sing tum chisik pon lo pen ladak center along mangke center KSA branch tum bangke gomen tum ni pen lo ading piglam lo dak bangke KSA tum pinia office kaching ni butawe activity butawe lapan center KSA branch pu bangke tak bangke abe KSA gabe hangtan mana hangdun jo bangke tum ning dupar piglo jipini la media ajo ini atwar pen tum la KSA tum han puthot kachuningri bangke lason nongnu kalili gelang lang chini pamemi pen karbok boda chan chuningri lo jong si puthot lili ningi thupo karbok thudur kok polotangte litum FIR mai pin kok apan kechini pamemi dia phan yaro office jam penang tum dugobe komalong le koson kwan duma handak lang damut nang tum thaklong ko complex along le arlu ngon mata dengkimo high school pusita latum sita longli allotment ka be latak anta cultural complex along le sido kasila son tak pena andak office hem kim dota hai la hai hem sita me ame thang tum le ke chikim kali dak government ke block pan chikim sai dia hem mate da tum ching kichi than ban si tum chingwai pan si school tame dolo ba hem humi tame dolo ta along le bangke cultural complex pusi gitu ta bangke mate dorsing rong hang MLA ke hai bana bangke la forwe tum long tangka ka long joi muchoji phansi alang liman ke thapchot la so tangka bang tum chingwai lo alang li ke chu sekai se chu che tum non rara tum khoros long lo chingwai pen se Card News Channel Pherang ke Kelvin Terang pen RMSA pen patir pi ponsi dongkam mukam girls mate Suarlo hostel along rihinga mika via jok luka charli lapen ke do ke tha kaphan kisunga charsi nang ko kaputha klar da ka birta kilong ji aphan ka homri dam padodam birta kirip dam longa tengke ni jangkar benglong jesemet ke boydet SC ST OBC lapen prek jamakhe also maratum supin sopen pangbar dam note arlo somaratum school admission ke andun la pusona phai chumpe laso ka chepre ka paching bar dam ji aphanpura EC central sponsor scheme pen secondary lapen higher secondary ka charli arlo somaratum aphan kitu ki thak lapen hostel hours ka paching thura scheme dengpon tanglo Asam along ri along ta kapa phidnai educational block along kato kave khumnar kep ra isi kal hostel ki kim kerang asai tengpon si Assam sarkar pen kal hostel doan rashtriya Midhyamik Shiksha Abhijan mate RMSA aphan si kepalang chari atu pekpondo laso gal hostel along arlosomar ningkan kriplipen krinar kep arta lapen kacharli angdeng sir kep pen ingdeng krihini atuma phansi sarkar pen pathik pondo Human Resource Development Gov of Assam pen kado kave gal hostel aphanta pharosi bedet boarding hours ai pipajir pondo nanghem ponarno karen koson lo nang rumah kaino ini kami nung dangalong gitu
le na tu charging light ma mate ko pela so ma kita be pyo ko te na pes ke long la te la son long tu pini pen pan ko dia mate ko ando to bachi ko de Kona kelas lo na? Pasya. Pasiardi. Kalau tu ke Arte te nang ada itu kan kopi cuning itu. Kini cuning itu mana dia tengok kan? Itu mana cuning itu mana kenaan ya tu ratu kalau masih di Jangan te injil seperti orang kamu. non memang kita ada itu lah dah kita kedang bang kan tu sopan. itu bahaya deh lah bang Ke nanti nung tum jaket tum kedang bom ami pek lain. Kadok wedak bang ko amdo phai nung dak do bom nang ni pasin pun. Kado la nanti kado dia kai. Somar tu nak wedak bang. Sumar ke bang kri thong. Ke bajian ring dum. Lak kado ka व्यवहार साय सरकार पेन की पीके में पिकलो सीता निंगदोक में मेयालाम थेके रोंगखांग एजुकेशनल ब्लॉक तोंका मुकाम कुथे पियालों की बीपन गर्ल हॉस्टेल आलों के नॉन अंता वारसाई केलोंग जिया टेंगपेन लोंग ले देलो केनांग सोटनाय रिहिंगा में अंता वेलांग लासो जक हॉस्टेल के दो आरलो सोमार कितुन के दांग लापेन वार्डन अतुम किसुम जर्सी नांग कोको रिहिंगा में कावे पेन चिंगलू चिंगथी कितुन के दांग आलांग अंता कसिक साक थेपिगानो रिहिंगा में कावे पुठा कॉन्ट्रैक्टर अफांसी के चोकचे आदाय क्लांगलो Nang men ko sam da? Nang rongamen ke? Om la perdi. Take one class mana ka? Class mana? Tela karena wete ta joini te nang kun ko sam la julu chila. Tenang tum lang acing lu piri cok lang mas kelang. Beran dalam komiti. Rajo bapi baso do ada lang te ko sam. Tapi itu aneh lo penelitian dia tu dicoba lah berarti. Sidang kok yuli. Nanti cikleyon kan ko amo da ka kan ka. Nang henge ko na. Ang jero di. Ante ko sam na te nang tula like isu. Desian Dr. Tuliram na apa pini to te juni ni punya. Langlok so ni hang lang so along matijong ni phai inquiry ni Catholic Church ahem kimi kikim kangpu pona berta phirangke Rostam to pipen berta nakpale Langlok so hawar ni hang lang so long akimi monduli ki lapen kardom ahem kimi kangpu Guru Sar Sajan Kemitril lapen brother Elosia tumpensi akimi kardom kardi ahem Holy Name Catholic Church ingpu ponsi Guru Sar Sajan pen pangthir pondo Labang so church ahem kimi kikim kerang kachit patir pi ponatum laki singteron Kangpura rongphar sangpi rengka rong pipi lapen harsing teron atunta kardo mahem kimi kang polong chitong dun non malam super fan birta mong ton ponsina Why is it so hard to find sunglasses in frame discipline fit me well? Where can I find my perfect fit? Have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses and frames that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D.
8782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilom. Alon medical store. Ke cheng si karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nali Tumta Humri Ignon. An Sose Kachini Jiapan la Abel Kipia number along Humri Iktame. Dinamo Pit Putot Birtalong Bangtriglo. Kamrup Khetria long Matijong ni Pai Krisir Keparni Karbeng long athletic team atum cross country events along Mesen ang Thekiwan. Cross country events along Karbeng long athletic team atum ke Mesen ang Thekelong dun pen national event kachipati dun Japan Warsai kelong dun atum lake Suarlo kachipati along Lili Phangchupi first position Kachir Milikpi third position Lina Hansipi under 18 girls along Sangmir Teronpi first position, substitute for national Martina Teronpi third position, lapen under 16 boys along Harmon Timung second position, under 18 boys substitute for national Sarkiri Rompi third position, Bikas Thengal Dipankar Baruba Soning T lapen Prakash Chetria Tumhendo. Karbi jutang jubada puru along kapangshio bangpu mate KCS Hartria son ben ahon sere sarsing ing tiapan mekri meglang ang bong pini arong thondun elo KCS along ke doklung mate jutang henlo nikai warning ar lopen kachikam kum mate guitar karteng thexera bangpu lapen anpartam Karbi lamet arjan hehu elong kachiparjan lapen lam arjan kelang arada phan aning kapadok thek hon sere sarsing ing tiapan pini arong Thondun sin jutang aham pangaran cepadi padudun. Cethan tume alang li selang no cancer ke sukelong pen ajoine jutang asai ke claim nangji sonsuri asai tusita arong chewoi nanglo. Pinia birta ke lepan sekang tonik lo, dumek thang mi kurang tu.